জানুয়ারি 8 তারিখ 2024 সন। আমি এখন ছ'ল চাউথ কোৰিয়াৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰত আছোঁ। আমাৰ লগত অহা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ইয়াত আছে মোৰ লগত, আৰু তেওঁলোকে বুজাই কৰি আছে তেওঁলোকৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিষয়ে, এটা লেবৰ বিষয়ে। 브랜드 런칭 이후의 경험 확산 과정도 함께 다룹니다. 학생들은 실제 프로젝트를 통해 학습을 경험하며 디자인 프로세스를 체득하는 것이 이 교과목의 특징입니다. So this is the easiest way you can understand how the university is working, from starting to define the issues or define the problem, and then create the design and how you apply in real life. So you can experience the whole process through this program. 이제 다음 단원으로 이동하시어 설명을 이어가도록 하겠습니다. We are going to show you one more word. Okay, please. So how much is it? 마지막으로 보실 이곳은 동양 미래 엑스포의 우수 작품들을 전시한 공간입니다. This is the last section is I'm going to show you. This one is the most the best, the word of the student. 오늘은 A 플러스 F와 딥싱크 작품에 관해 설명드리도록 하겠습니다. Today I'm going to introduce A plus and DeepSync. 딥싱크는 도심 곳곳에서 일어나는 싱크홀 문제를 미리 예방하고자 기획되었습니다. This one is these days there's a lot of the metropolitan area or a lot of the cities the world has the issue of the sinkhole. 드론의 3D 기능으로 도로를 순찰하고 싱크홀 발생 가능 구조물을 체크하는 역할을 수행합니다. So this one is going to be scanning the road and then they can figure it out if there is any the possibility or potential for the sinkhole. 순찰과 동시에 실시간 데이터 전송이 가능하기에 안전관리자는 안전하게 지표면 점검을 수행할 수 있습니다. So it's not just the observe the surface, but at the same time it will send to the data to the people who are in charge of it, so they can react right away. 싱크홀이 발생할 만한 구간을 탐색한 후에는 드론이 직접 안전 깃발을 꽂아 사고가 발생하지 않도록 예방할 수 있습니다. And also, if there is any possibility of the sinkhole, then this machine itself is going to be put signboard, so it can prevent any accident. 현재 보고 계시는 작품은 이러한 프로세스를 설명하기 위해 전공 동아리에서 제작한 모형입니다. And this one is trying to show you how this machine is working. 하단부의 트랙은 싱크홀이